February ni sari sang ni le som ni paruk tlai dar nga vel bora Kolasib District Hospital area compound chhunga Kolasib Damdawiin Motor tlai kang kha kan rian karinga tunruma chuan nge kan chan niang ti in hmunte in bel chiang tlang don tiang Kolasib District Hospital motor lui kan ti don ani achia engmaw chen an da to kha akang ti kan riat kha nge chan niang o ti hi la chui me kan ya a motor din rei to dan chhut hian han sot battery sot emo han ti do ni la battery po hi chevek to an tia motor lui repair lo omreng to ani wang khan wer hi electric current sot hi chuan ati kang ani lo mela he kan hmung hian kang chene kho maya hospital area omania hian muna kanan kala hemi motor mai ni lo heng te po hi ambulance ania achia man tlak to lova hunang mo chen anda abul nai berami hi he tlema zonga kang tel ti mai lo chu thil dang kan chiat le poi khoina adanga thlen pha lo ni na langa chon helai mai lo po hi thlang lama po khon khu motor chia lok son lo ambulance motor lui omnual boka chuan hi kang ha an ta thunga zinon ania zinon next tinia kang ne khop mai an poni se motor tha man lai ni lo hi van doi rawa azia chuti rualin helaya kang ringot mai ro hi chu amak ang reng khop mai Tihpalh thil ani lova mani tiro chu ngai tu na alo om theya mu nuam vak lo te om heti botol ruak hi tam maya ke nei noi mai boka mu anuam lo khop mai he lama hian thalai một lấy rồi lên mà tu te một chút helai hian an tom khom fo thin ani ang ti chu thil mu chua tang hian a riat thei mai o me chuan khami helai tom ho khaneng tin mon ti kang palte po ani theya awang le chan ro chu na chui thiam ten ngaron chui chuak tu la be sei la ei tiang ho khuni a mu chu anuam lo khop maya helai lo mang tang kai ho thin te po hian sim dai a khop mai helai Damdawiin Motor kang kan ti hi Kolasib District Hospital CMO quarter bulania motor kan lai hian anni hi anom lo ni om takani hemi motor tak hi chu lani tura kan ngai ngotange adin channel kan thebe chelowa lui cái chiếc man tao lo poni thầy à làm man lai mek poni thầy thấu cái lai muốn ai hiền tu tem anh tom khom thina wangin Damdawiin na thokku te po hian police te po punin cái lai tom khom te hi an lo mu dar fau to thina ni ole ti jong kha tun tuma Kolasib District Hospital area chhunga motor kang din mun kan hlir ho thei te chu ni phot sela awang te le achan teng te chu kan chui thiam ten an ron chui chuak thoi tura pe sei photila
in mang tha le phatang ho